بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, masih pikitebi si pangadji tebi si tenged hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dembua dende patekka tuju iye nganggif sinbaran ni atau akan ngoper sinbaran ni ambat si inanda wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma gua gak miaan taan dawe Rasul sallallahu alaihi wasallam nani sahabat dembua metinggi tangan peinne ya Rasulullah bang upamanen peinne gak niya hajat nu sirindelu nawa aku paandahanun siye. Jadi nak we Rasul sallallahu alaihi wasallam ini miaan lelamiaan miha ungsud ni bisan keniaan nin sinsim amban basi atau akan ini netek eswak ni amban luma ni puas amban i tek kabalik si Rasul sallallahu alaihi wasallam pente puas amban pagbalik-balik ni nga niya tantan ni bisan ini miyaan malengkan ini baju ni miyaan atau akan rida ini miyaan sinugel amban bukot gamislo. So pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang pang ungsud no ini rida no yan ini gamis no yan mian naga ne niya asik no bang isa pen ne asik no naga ne pen ne niya pang ungsud no natambay-tambay dambua lelahin puasili tumeggel sampai nengge na sampai peteikut ne pente tujuluma na dinak tinurul we Rasul sallallahu alaihi wasallam pigsakay dinak tinurul sayli na tekkan e balik tinile we Rasulullahin bang inet tabalik nen amban Quran nambong lelahin penne tebelikun miaan duk dinembua-dembua na we surat tabalik nen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam inet tahapal no penne Quran miaan tinaat no yan bisan kewge magpayam bisan kewge magtontong na pain iene lelahin awe ya Rasulullah na pain iene miaan rasulin silella miaan idhab qad mallaktukaha bima ma'aka min al-Quran na pine keu penne boohon ne penne rendelu pamakawin ko ne penne kau ungsud nun iene bang ine Quran tabalik nulu. Si dembua riwayat
mian pen Rasul sallallahu alaihi wasallam qum fa'allimha 20 ayah kuat ni keu penne mian serta to anon iye 20 ayat sidembuat riwayat intaliq faqad zawwajtukaha fa'allimha min al-Qur'an pine keu penne bohun nerendelu pandahan kune penne kau sumagua ungsud nun to anon hadja penne amban Qur'an tabalik nulu menjari me pong tinai kalasahan tapik ten bikwe itu iene pasalan ungsud tapik ten bikwe itu pasalan ungsud ungsurin me pong tinai kalasahan baya kita beruggai wajib subay sinungan si dendemiaan apabila andanu apabila ienemiaan andanu iyan hukuman nin baya kita ruggai gikiw manjari ienemiaan ngawin atawakan maganda si dembua dende ubus ga niya ungsud ne bisan bakas pen Allah subhanahu wa ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihla duk urunganun bipeinne dendehin apabila kampene maganda saduqatihinna iene peinne ungsudde nihlatan fardu amban Allah subhanahu wa ta'ala fardu amban Allah subhanahu wa ta'ala fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ubus ungsud miyaan pen Allah subhanahu wa ta'ala hin bang niya pengurung amban iene dendele 7 kaam ahli pamilyanin atau akan 7 pusine-sine ikhlas amban iene nafsune ikhlas amban dialem pangatayanne fakuluhu hani'an mari'a nakakanun bipeinne iene pengurung nemiyaan atau akan gunahun bi iene pengurung nemiyaan agak-agak serta pag-addat iene miyaan si dendemiyaan na menjari me umat Islam hangkan nepen Allah subhanahu wa ta'ala hin bang upama niya amban ka amge mekege ismang ungsud pen Allah wa man lam yastati' minkum tawlan bang upama pe inne miaan niya amban ka amge mekege is tawlan mag ungsud so maananin lai miaan ungsurin iyene si dende wajib atau akan pinapardu wa Allah subhanahu wa ta'ala so explain teru pesong-song bang upama pinain ga niya ungsud ni atau akan gay tinaad ungsurin bang si akad pen Allah subhanahu wa ta'ala wa an tabtagu bi amwalikum duk iyene penne meg ungsud kampen neruk ala ta'afi sumagua si tenged ungsud me pong tinai kalasahan tilewin umbol dembua nan si inin sa ingge tamanan nin lukbang ine tamanan kulang amban ien ungsudlay sa ingge tamanan nin lukbang piye tamanan kulang amban ien ungsudlay me pong tinai kalasahan tamanan ungsurin ga niya tamanan ni lemikian iene tamanan diawa ungsud si dende garwi sabniya hadne sumagwa binettaran nadja surut me kaulamaanin kemon kapanyapan manjari iet inalenan alata manjari iye inalenan kakayaan duk tege harga duk kapangahalga no dembua panyap manjari miyaan pag-ungsud me pong tinai mulia sebun binin gaan niya had bang piye ungsurin bang piye ekkahannen so nanci inin niya
waktu ni bisan niya may manusia upama inungsuran may 500,000, inungsuran may 2,000,000. Lay si miyaan ga siya makalanggal cara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi ga niya tegteban ni ungsurin painte peryata. Sumaguwa bang peryawa may khilaf may ulama innan sinin niya sinduya magpain ko may Hanafiya taman 10 dirham. Sumaguwa may hadis iyan pagdalil delay da'if. Iene marajihin atawakan may bentelin amban kemon bisyara nan siinin ga niya had tamanan diawaan nen basta kemon hadja kapanyapan atawakan kakayaan tehinang ik duk kaalenan alata duk niya harga ne manjari pag-ungsod may pong tinaikalasan tanda nin Rasul sallallahu alaihi wasallam dinakmiha uwe ne iene lelain inen iltamis walau khataman min hadid miha keupen na siluma bisan sinsim amban basi. So sinsim amban basi dalil lay simiyaan we ga niya had tamanan kulang ne ungsurin. Ga niya tamanan iene kekulangan sin ungsurin. Sampai umawot pe, sampai semek na miyan atawakan iene izar na miyaan song pag-ungsud iene miyaan we miyaan lelahin may pong tinaimulya. So nansinin, miyaan si tenged, pasyalan, tamanan ungsud, duk tamanan diataan na, duk tamanan diawaan. Sumaguwa may umat Islam, iyan si tenged, pagpaharga sin ungsud, miyaan, nasuweru kita bisa para-ara. Suweru kita bisa para-ara. Pege amban me sunnat me pong tinai. Si peg-ungsod inen bangke niya annen sarang-sarang atawakan kulang-kulang. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam amban me tamanan hap ne dende aisaruha sadaqatan atawakan maharan. Amban me tamanan barakat ne peinne iene miyaan aktharun nisa ibarakatan aisaruha mahran. Tamanan ekka ne peinne barakat ne amban kemon me dende amban me kerendehan iene peinne miyaan murah atawakan iene sarang-sarang ungsudnin maananin gihunit manamalan me pong tinai. So bang payaman tabi bang ine me sunnatin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan pen ine me kitab-kitabanin wa yusannu ay yakuna min 400 dirham. Na sunnat pa ine amban ine miyaan hininang atawakan binebegan ine 400 dirham. 400 dirham me pong tinai kalasahan. Amban iene silver me jaman lay. Iene ungsud anak Rasul sallallahu alaihi wasallam miyaan si waktu inandawe si Ali iene pu Fatima. Atawakan isab umabot iye 500 dirham. Iene si waktu inandawe Rasul sallallahu alaihi wasallam me kaandahan nin. 500 dirham. So 500 dirham inin payaman kumiyaan tamanan nen kue itu 50 dinar. Jaman tagna. Iyan 50 dinar. Ubus miyaan 50 dinar laybang pebelol no si iyan jaman kue itu inen. Pain iyan tabasa kumiyaan magkulang maglabi miyaan 10,000 duk 500 riyals. 10,000 duk 500 riyals. So, 10,000 duk 500 riyals, times 13 upama sambian ko ito in PA, may 20,000 sampai palabi. Painte me pong tinaiklasan. So, iungsud, iene, me kaandahan Rasul sallallahu alaihi wasallamin, busiyene tamanan harga me pong tinai. Siene tamanan hap amban me kirendehan tura tak bulak dunya inen. Iene me keinaante bimian atawakan iene me kaandahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumaguwa niya bistahan sa dili
mian binistawe pente guru kami zaman kami tedo si bab an nikah inin yene si bab pente pag-ungsod yene 50 dinar nahargay jaman masa ekka ke umabutan ni pegge metuulay dembua dinar umabot 2 kambing. Dembua dinar jaman lay umabot 2 kambing. So 2 kambing lay tayo mes 50 dinar equals 200 kambing. So betad tene kambingin ko ito me 3,000. May pong tinaik kalasahan. Mian iyan etenged anu mian. So sampay umabot penne atawakan me 2,000 penne betadte. Nania waktu ne umabot iye pen mian guru kami mian me 10,000 rial sampai palawi atawakan sampai umabot me 15,000 rial. So umabot iye ne me maghatusan ibu bang pinebelol isab iye ne ke umabutan nen amban jaman tagna iye ne si me bineli jaman tagna liruk iye ne bineli si jaman ko itu. Ili pente ke umabutan. So ala kulli hal me pong tinai kalasahan. Kita ne iyan magganta bang inggehin kasarang-sarangan iye ne sin ungsurin. Bang piye kasarang-sarangan sin ungsurin. Daduman ni sab harga manamal duk amban me sunnat iye ne miaan kwe ungsud me kaandahan Rasul sallallahu alaihi wasallam iye ne miaan 500 dirham. Iye ne 50 dinar bang binista si zaman ko ituin inen iye ne megkulang maglabi me 2,000 rials atau akan sampai palabi bang sibistahan guru kami lay sampai umabot pente me 7,000 rials atau akan sampai 10,000 sampai 15,000 rials. Na sumakuha, bisan sa ili, kita na iyan mag-ara-ara. Yene ara-ara gaytik sa anak nun me pong tinai, bang umabot nila si ilani. Pagka iyan na ungsud iyan, pagbisara. Ina ta subahat te bang sa inggit tamanan ekkahanen nuk bang sa inggit tamanan kulangan min. Duman iyan si metito Duman iyan pusine bang sini. Sumaguwa si dendehin iyan. Pen Allah Ta'alain. Wa atun nisa'a sadukatihinna nihla. Pengurungun bi penne iyene dendehin. Urunganun bi dendehin ungsud. Ikraman lahu. Tanda pag-addat si iyan nihla. Farida. Pinafardu si iye. Pinafardu iyan wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ubus asal si dendelay teed. Ga niya manjari ngeddo amban ungsud laybisan sine. La ilaha illallah. Sumaguwa si zaman ko ituin inen. Bukotante bang upama metetto pegania bisarahan si iye amma. Na sumaguwa niya amban me kite me siit do. Suwe kabahagian ungsud. Niya me amban kite danganakan do. Suwe pemeked do ungsud. Niya me amban kite me siit do sidanganakan paglesano kularak me sinapangin sa ili penimbak. Bang tilaw no bang ina sabab nen ga pinain kabahagian ungsud. Ine sab suwe binahagian. Inin anyaya inin si kerendehan may pong tinai kalasahan. Ga niya manjari si dapu magdapu iyene si ungsud dendele malaingkan dendehin do. Except isa bang metetto pege niya bisarahan may keulamaan nan si inin. Penden bang metetto niya waktu ne niyaan amma pege ammain magdapu si anakin nuk si alatanin. Na sumaguwa pen ulama, pensinduwe kaulamaan, bisan kaniyaan nen samane, gay manjari magdapu iyan si ungsud dendele, asal ganta si dendele ili may pong tinai kalasahan. So may si jaman ko ituin inin, sampay bakto na si kite, bang niya may anakan dende, sarta ekka manamal sa ili basa anak nin, inebis saratin bi pinain, basta senseliyo na hepinin.
We kita bi magpain ba sa we senseliyo, pege siguro, pinain ka pinain ungsod na ininen. Sin hepinin pinain kemon peng, dumain. Dumain, inase-ase nun, we sa ukatan na tagi-anak, kyaw den de, we pain, we senseliyo na miyaan kemon. Basa, pengedoan ungsod ni, atawakan asdem buwa, kyaw kaman miyaan siit, we pengedoan ungsod iyan na miyaan me, kamanakan no miyaan. Gay inin manjari, ineddo, we sineduk sine, ungsod iyan na kerendahanin, asal tartanto si kerendahan me pong tinaikalasahan. Iyan suwe iningat bin. Fen Allah Ta'ala, wa atuhunna sadukatihinna nihla, pengurungun bi ungsod dendehin si iye, pardo, amban Allah Ta'ala, megdusay kita banggay, pengurung te, iye nemyaan, ungsod nemyaan. Na fen Allah Ta'ala, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا nabang upama painen niya ne pengurung dendelay karena ikhlas ang banding pangatian niya ne pengurung dendelay tanda iya ne miyaan pegperembus-bus ne amban atay ne tudyo sine-sine ne fakuluhu hanian maria na osalun bi iya ne pengurung nilay agak-agak duk iya ne mag-addat iya ne si me alata pangurung nilay duman binunok melusu sambatan iya ne termten me pong tinai kalasahan iya ne ungsod pengurung nilay labang niya ne pengurung we dendelay tanda ke ikhlas amban dialem atay ne duman pinuwel sao nalai dinak ineddo si kitewi ubus mag-addat kitebi si waktu pengeddo iyelay, mag-addat kitebi iye si waktu panangka tebi iyelay, mag-addat kitebi iye si waktu pamangan tebi atawakan pengwasal tebi iye ungsod pinengurung na si kitebi iyelay may pong tinaikalasahan. Nasa tebi ya samian, umatagkin si jaman ko ito ga. Niya waktu ne, bang pinain ungsod dendehin 50,000 inin subay inin binaymula syarainin may pong tinaikalasahan. Pandak bisara. Subay peniya, bainde makahampit, inanda miyaan, baitul mal, upama. 50,000 tinaat, iye ne ungsud si dendehin, si waktu iye kinawin, inungsuran we no 50,000, tinat ungsurin. Sumagua, hilang, 5,000, tahinang may 45 sa, dumando sakto 50, tepepisiyehin. Inin lamud inin amban me gay jari me pong tinaiklasahan. Napang upama niya subay ineddo way me syarain amban iyan tangdan peghetul parkalalay duman ineddo amban ungsudlay sumagua pineseddi amban iyan siya alin ungsudlay me pong tinaiklasahan. Duk kitagay kaharaman, duk kitagay makaanyaya iyan si pangantin atawakan iyan si dendelay me pong tinai. Nangiyan. Inin, subay iningatten, biso. Bang upama niya, pakale-kale ko ito nileme. Mag-ano, subay inin binaymula sa rain inin. Bang upama kailangan subay niya, tangdan sa rain, gay kiw manjari ngeddo ang banung sudlay, pag-asal suku si rendehin ili. Suku iyan miyaan si pangantinin in iyan. Sa subay pegwa, no amban iyan di ungsudlay. Pegge mahugagain, bang upama kinawin iye pegsakay tinaat pen no 50,000. Buay adapun, hilang na iye 5,000, duman 50,000 metek kasi dendehin. Tantunin taanyaya iye na rendelay, bupen Allah Ta'alahin, wa atu sadukatihin na nihala, duk urunganun bi, pengurungun bi si dende, iyan ungsud nilay pardo amban Allah subhanahu wa ta'ala. So inin tampal. Duman inin bisyaraku atawakan sinaruk. Sine sa payaman bisa dialem ke kitab-kitaban sin me keulamaan me pong tinai. Nakone pinein kulay. As dembuwa iye miyaan dende upama. Bakas nulig si metetto ane. Bakas inipat we metetto ane. Na iyanan balik-balik iyan rendelay teuhati. Tudyo me metetto ane lay. Tudyo me ina nilay. Sige na te pengurung ne kemon ungsud nen amban iya ne ke ikhlas dilem pangatean ne. Sige ne ke ikhlas amban dilem pangatean ne. Kemon nambat isa bahagian ne lune ke tenga atawakan piye-piye ne sa iya ne balik maggantain
amban ikhlas di alim pangatian na may pong tinai kalasahan. Inin, iyan hukuman si magdapu ungsurin bang pusine may pong tinai. Kameruwe masala si inin, manjari pag-ungsod ini talent no upama. Dalil nen amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'an pain Rasulullahin idhab qad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an pine pinne boohun ne pinne mi'an dendelu paandahan ko ne pinne ka upen Rasul sallallahu alaihi wasallam yene bang ine tebelik no amban Quran lui ungsud nun. Sumagua maksud nen nan si inin me pong tinai. Intalik si tafsiran nen si dembuat riwayat. Intalik pineke penne faqad zawajtukaha paandahan ko ne penne si ka udendelu. Faqad fa'allimha minal Quran. Sumagua ungsud nun penne to anun amban Quran. So iene talent no sampai iene me ungsud nun upama kome aku pepite mian makajari ko umpama meg-ungsud to an ko iye limempu hadis inexplain ga mian niya problema ne si syara ti agama Islam bang upama ka ume mian kalpintero kew manjari ungsud nun painnu tambus kuluma nun hininang ga niya tangdan ne. Tungbas ku tambus kuluma nun hininang ga niya tangdan ne. So iye ne ungsud nule, iye ne penembus nuluma nele, iye ne peglugtu nu penukul nu atawakan iye ne me panambus nuluma nele ketibuuk. So manjari miyaan pag ungsud me pong tinai kalasahan. Atawa isab miyaan pag-ungsod ko pa ne, ako nga hinanglahing nun, dielem 5 tahun, atawakan kaba-kaba buwa, kaba-kaba sinorok, ako nga hinang ne, sa gene kung eddo amban, iye ne mi antangdan kulay bisan ine, iye ne ungsod kun lugto kulay, bilang iye ne bahagi kulay. Dalil ne inin me pong tinai kalasahan, umatag inin si syara me dumehellulay. Si waktu tahala Nabi Musa amban Misir na umatag iye lay si Madian sumampig iye lay si Madian na niya miyaan tekeswa na may kauman mag-iinduk ubos niya den deduangan tambay-tambay si higad kupong miyaan kay siya may kainduk iye na miyaan lumaray si me lela menginduk si dehluan demian. So po Nabi Musa pili tinile upang wese nengge pennege kemi penne meke induk samantaraan ge penne ubus nginduk kemon me lela iyan pagege kemi penne lumaray dende kami. Naubus po Nabi Musa tinawangan duangan dendemian kisah na in dalam suratul Qasas dalam Quran ini. Tinabangan we ne iye ne manduangan den demian inindukan. Na siya sampai penno iye ne pengisihan demian sampai balik siya pluma. Pagtek kalay si luma mian mag-akaduangan den demian we niya nabangan siye. Ubus Nabi Musa puas indukan ne ang banduangan den delay na peseindung iya diawa landung sa ili tambay-tambay. Manjari may umat Islam pagsakay sa ili, painte, inakahan, iyan na miyaan, we dendehin kahalan Nabi Musa miyan, we niya nabangan siya den buwa lela sa ili. So dinakbalik we amma duangan dende miyaan, pain sinduehin Nabi Shu'aib inin. Iyan na miyaan amma duangan dende inin. So, pili sa ili miyaan, dinakineddo Nabi Musa. Tapag sakay na sa ili, dinakbalik duangan dendehin pen Allah Ta'ala hinwajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Tekka pain na miyaan dendehin, dembuang bandendele si dehulan Nabi Musa, ngakan iye duk kelemanin pen Allah Ta'ala hin.
Leman iya mo magbisara po Nabi Musa miyan. Saga, pekilalere bang sine. Miyaan, pene pinasan kau pene we amma kun mabaya iye ngehurmat ka o sinabab ang bantatabangan no si kami miyaan. Nanuhot Nabi Musa may pong tinai, pagsakay sa ili silaan, si deheluan na sa ili dendehin, pen Nabi Musa ako pen ne perehelu. Ubus pen ne tungan-tungan lanin tibagon bihadya pen na rukbatu bang tungan-tungan petujuhan kun bang niya pasapean. Mana na gay dinakgay misyara. Subhanallah. Way pinarehelo en Nabi Musa pegge bangtek kako beliuhin sa ili isab-isab tikab iye ne badyo rendemian tekite pusunen. So pedehelo Nabi Musa. Amban iye ne mian dendelay. Ubus dinaktinibag hadjalanin bang tungan-tungan. Pecha peanin. So, feman bibe me pong tinay. Nabang kuwa ito, katawahan ko bang ina mapaatagin me pong tinay kalasa. Naubos, pagsakay na tek ka si luma Nabi Shu'aib. Si luma iyan miyaan, amma remiyaan. Sampay lain Nakinemotan iyan miyaan dembuwa amban anak Nabi Shu'aib miyaan Nabi Shu'aib. Pente iyan Shu'aib. Penne ya abat ista'ajirhu. O penne amma kami. Hinangon iya penne miyaan arkilahanon iya penne. Hinangon iya penne mag-iipat kambing. Mag-iipat kambing. At tawakan mag-iipat binatang. Pagya tamanan hap ne penne pengendel no iya ne mea mag-iipat. Iya ne abasagan duk ate pengendelan. Basagan duk ate pengendelan. Penne Nabi Shu'aib. Uy penne ketawahan no basagan duk. Uy ketawahan no te pengendelan. Penne ketawahan ko basagan. Waktu gay kami sumaw nginduk. Pegeek kapea maglaray mengindukin. Nalumaray iye pinginduk si buhe miyaan. Hawabasagnin. Kemeruwe ketawahan ko penne we ke pengendelan. Miyaan. Ketawahan, we te pengendelan, si waktu kami penne pitu, na perehelo penne amban kami, ubus dinaktinibag hadja bang tungan-tungan iyan penne, lanin bang upama niya pasapean. Lai penne tahati ko te pengendelan penne aalu. Napuas sa ili tahati we Nabi Shu'aib bang ina maksud iyan pente anak ni dembo amban sa kamiyaan, pen Nabi Shu'aib, Nabi Musa, ako penne mabaya kumeelahan kao. Si dembuwa penne amban may anak ko den dein inin. Mabaya ko penne maandahan kao be. Yene si dembuwa amban may anak ko duwein inin. Ubos ungsod nun, meg-ipat ko penne kambing si ako 8 tahun. Meg-ipat keu pa kambing si ako 8 tahun. Bang upama pa inne continue no pine tinambahan 2 tahun, nay penne mas labi mahapin. Sumakuha, ero penne pinaku ko si kauhin, ungsud nun, mag-ipat keu hadja kambing atawakan ipatun binatang kun dele 8 tahun. So, mag-awe Nabi Musa, sampai may kepegdembuwa Nabi Musa duk ni anak Nabi Shu'aib miyaan alaihi salam ungsud nen me pong tinai kalasahan meg ipat kambing hadja dele 8 tahun. So ined daw me kaulamaanin nan si inin miyaan dalil bisan kanian nen syara dumehel amban kitebi pegge syara me dumehel amban kitebihin manjari bebegan tebi bang megtuon duk syara tebi duk ga dunia matal ne amban iyan syara tebin inin. So tepenged doan dalil mian nanan si inin dalil we manjari bang keu maganda buga niya ungsud no ine talent no manjari keu meg ungsud iyan ruk talent no mian. Koene me sinubahat te hadis inen pagsakay sa ili ga niya alata boy-boyin bisan bakas ine dinak Rasul sallallahu alaihi wasallam si iya pag-ungsurin dinaktinoan hadja duk Quran iyene miyaan dendesong inandane miyaan timbang miyaan na ungsud nen me pong tinai kalasahan.
Tinuan hadya do Quran. So bang upama miyaan niya may siyang andano, makajari pente ungsuran no, toan no iye ni massa sin Quran, bang upama gay makabasa, bang upama gay makahati sin miyaan tafsiran sin Quran, makahati maana sin hadis, makajari miyaan iye ungsud nun, pamahati no siya atawakan pemeno no iye, si hadis lay, pemeno no iye si Quran lay bang kanyaan nen ka utege pang hatiru atawakan tege rume pong tinaikalasan. Na bang kanyaan nen to opan isa buwe niya talent no, atawakan to uwe niya kapandayan no iye ne si me parkalamiaan. Nasabang upama mapel kew, ganiya ketawahan no bisan bakas. Duman kew kalpintero, sarta ga kew bakas mekehinang bisan payad-payad, kue ahat, ubus ge bisan tersebut no. Mian memetengge, bisan mian haren nun, subay kew tinabangan, bangsa inge bentuk pengehinang ihin. Ubus mo no mapel si memetetuaren dehin. Na, gaito niya alata tedoku, teboku sumagwa na. Sadya pa kung ngayon ang luma nulo sampay tinambus, ungsud kun nege na kutangdanan no. Nalay si miyaan may pong tinay kalasahan. Bang upama may pa sa papel nun we tao kew ubus bu. Miyaan ga niya. Ga niya pente miyaan talent no hati. Narada, game inin manjari sa inin. Mapel kew we tao. Ine kabayan no tehinang miyaan tehinang ina lumaahin. Magtembingag payaman iyan may ame pelewein Obama. Naragi inin manjari sa inyo. Na manjari may umat Islam tampal manamal hadisin. Bang upama niya si jaman kuwaituin inen. Dembuak kaw may hafidhul Quran. Dembuak kaw amban may iyan miyaan tao si hukuman. Dembuak kaw amban may pente pandagbisar may bakas ngadji. So manjari kayo mag-ungsud iya na rukme kinetewhan numiyaan sa surut nen toanon hadya iya ni andano ni. Nahatuinin inalenan de me pegnusra kwe itu pinain. Yene me pegnusra bang sa inin labayan nen upama pegnusra si me hafid atau pinain pegnusra si me aatao. Bang maksud amma dendele tinayma ne ungsurin pege hafid. Kinimatan ne ungsurin duk ketoan iene miyaan Quran anak din. Duk ketoan masa anak din. Duk ketoan hukuman anak din. Sugana problema nila si miyaan pag inalawad we syarain iene ungsud. Me pakaradyan miyaan. Kuha ni bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idhab faqad zawwajtukaha intaliq faqad zawwajtukaha fa'allimha min al-Quran. Pine kyo pine. Paandahan ko penne si kaurendelu sumagwa to anon hadya amban Quran may pong tinai kalasahan. To anon hadya amban Quran ini dendelu. So tampal manamal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallamin si tenged parkalain. Nabang upamanin ga niya tinaat ungsud oras pagkawin alay. Bang upama ga niya tinaat ungsud oras pagkawin alay. Nagay manjari. Kailangan subay niya ungsud tinaat me pong tinai kalasahan. Bang kew makawin dembuwa miyaan anak no atawakan iene pagwakilan no atawakan pagwalihan no. Peno paandahan ku si kau anak ku inen halal ni si kau ga niya ungsud ne sahi kawinin sumagwa subay masi urungan no ungsud. Ungsud iene miyaan pengurung no si dendeley yene ungsud sarang-sarang kwe me pong tinaina le bang upama tege pong tinai tege me siit tege ella tege siit tege ella ni siit ne atawa kan pong tinainin tege ella ni so pinayaman ungsurin si ungsud demiaan bang pie upama me ungsud pong tinainen me 30,000 atawakan may 50,000 atawakan may 40,000 so binays ungsud nen iyan si me ungsud pong tinaine men subay inungsuran 40,000 iyan bangga niya tinaat ungsud so maananin
Yene magkawin kew. Paino, pamakawin ko ne kao, anak ko ini, atawakan pagwakil si ano, pamakawin ko ne kao. Ga niya ungsud ne, sahi kawinin, sumakuha, suway inungsuran masi pege wajib ungsurin, ine bantuk pangungsud iyahin, bang piye-piye ungsud me pong tine inelay, inalinan mahrul mithil. Atawakan pinayaman bang ine level den delay. Bang upama level den dehin mian me educated. So pinayaman educated ko iyehin bang piye kasarang-sarangan iye ni mian ungsud nilay. Na ili pinangurung si iyehin. Namanjari nan si inin dalil we bennal gay manjari bangga niya ungsud me pong tinai kalasahan. Gay manjari bangga niya ungsud me pong tinai kalasahan. So pinayaman mahrul mithil enande bang kyaw ngawin buga niya tinaat ungsud penugain na ungsud ne gay man sahi kawin lay awe sumaguwa niya inalena no re mahrul mithil iye ne ungsud nen pasali si me suga-suga nilay pasali si me samed-samed nilay lune ke me pong tinaine bang piye me keno usbahan nen abang piye me ungsud den atawakan iye ne me level nilay upama me mastal tinaat gani ungsud ne so pinayaman me mastal bata iye ne me bakas inandali bang piye ungsud den so ungsud nen bang upama me nares betad den sampat siit kundo mian bang niya sa ili inanda bu pinain gana ungsud ne pinayaman sa ili si level iye ne mian nares lay bang piye painte mian ungsud nen me pong tinay klasa malaingkan bang upama niya syara pegitipakan we dialem lahat nuyan we binetta dwe me nekura pinain sa inin bantuk iyan ungsud miyaan bang samen level nin samian ungsud bang samen level nin samian ungsud pinain bang budjang samyaan bang bituanan samyaan bang bituanan poka samyaan bang balu samyaan bang balu poka samyaan so gana dapat sube iye tinuhutten bime pong tinai kalasahan iye ne syara di alam kauman miyaan. Edu kita begay maglay loro, kita begay kenya-kenya metad syara tebi me pong tinai. Eseb-eseb tebi yan. So kung ito Allahu aalam di alam lahat tebi basilan, miyaan bang niya keme pakarajan sa ato niya hininang weri. So bang upama niya kinawin ga niya tinaat ungsud, sahi kawin lay, sumaguwa, subay, inungsuran masi iyene, duk ungsud magtalip duk iyelay. So ine ne katalipan ine pente mian ungsud nilay. Me pong tinay kalasahan. Nabang pain dialem kauman mian me dialem basilan. Ine pinan dendelu. Pinan budjang. Na pinan say syaratin. So mian subi ungsud nin. Bang upama ine pinan dendelu. Pinain bituanan poka. Na inin pinain anunin. Mian level nin atawakan ungsud nin. So depende na iyan si syara binetta dwe me dialem kauman me pong tinai kalasahan. So inin bang upama kinawin ga niya ungsud tinaat. So nansi inin paasekan hukuman iyene si kedue do te hukuman amban elew inin bang keungawin kailangan subay tinaat bang ine ungsud lay dialem akad. Upama si ilmi, betadde. Kinawin si ilmi. So, pahin ko po si ilmi. Pamakawin ko ne ka wakil amban amma ne. Siti upama may siti Rukaya. Kurugan niya bang niya lu upama may inalinan Rukaya lu naruman pan kawe. Example adjay ninin. Pamakawin ko ne ka siti Rukaya ungsuran no samyaan. So, kailangan subay, tesubahat, oras nungawin, bang piya ungsud nen, atawakan, bang upama gene keo baya, tinaat, mararahin magpain keo, ungsud, pegtewaan bi antara meg-usbawaris. Ungsud, iyene pegtewaan bi duk-usbawaris. So, sa inin me pong tinai kalasahan. Kailangan subay ni sisita sinubahat ungsurin. Ine dalil ten,
Yene bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si waktu kinawin we nerendein inen, ine bisaranen, intalik. Fakad malaktukaha, atau kan idhab, fakad malaktukaha. Paandahan ko ne penne si kau, dendelu. Tinaat we Rasulullahin bang ina ungsudnen. Bima ma'aka minal Qur'an. Bang ine pe inne miyaan, tebelik nu amban Qur'an lu, atau kan suwe hadja iye penne to annu, duk iye ne Qur'an me pong tinai. So miyaan, tampal manamal dalilin, we bennal. Bang kita ngawin suwe sinubahat iye ne ungsurin, atau kan cegine te subahat, peinte miyaan anu, gene te subahat peinte me ekahanen, na pinain pagtawaan ni hadja we usbawaris. May umat Islam, la subahat kunan si inin, iyan me magkawin tinaat ungsurin. Tinaat iyan ungsurin banis. Pinain taatun ungsurin me de milyon. Taatun ungsurin pinain me 2 milyon inungsuran. Ine kew reality nen nati atawakan kesebenalan nen ungsud nen me 200,000. Ungsud nen me 50,000. Sumakuha pinekite hadja si aa atawakan pinakali hadja si aa we asal halga manamal iene ungsud dembua pong tinaimian upang. Ine maksurin lai ngedok kabantuhan. Ngedok katanyagan. Amban iyan mahadjana, we harga ba sa binili, atawakan harga iyan ungsud ka anakan demian, atawakan iyan ungsud kinausbahan demian. So yun ko, pamakawin kami ne kao, siti ulayan, ungsuran no, 2 milyon duktenga. Halal ni si kao kawinin. Halal ni si kao kawinin. Ine kakante kyo ahin bilito na. Kahipsin pina 2 milyon duktenga. Ine kewati hadja tinaatin 2 milyon duktenga miyaan. Sumagua kesebenalan nen me 200,000. Kesebenalan nen me 300,000 atau akan me 100,000. Inin me pong tinai kalasahan. Katebangga nu syara nan si inin. Katebangga nu syara manare sin Islam. Senan si inin. Mula-mula pagputing. Ketawahan birubang ine pagputingin. Iyakum wal kadhib pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Pahali kampen ne amban pagputing. Pege benal penne pagputingin mo ka am tudyo kalaatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Duk iye ne kalaatanin penne mo o magdirim narka. Hoy, suwe me sinubahat pente sa inin. We ketauhan duwe mahal ga, ketauhan we educated, ketauhan we isang. Gainin me katanyagan at awakantay ng may kebentuhan parkalain inin me pong tinaikasan. Nadakala bang sisindue pe ulama, bang upama wan kew akad nun, sinubahat nun, me 2 milyon duktenga, nasuwe tuhot no bang ina dilem akad lay. At awakan suwe tatuhot bang ina dilem iya na bisarali. Napaya gite, bang upama me sa inin, iya ne kahalanin me pong tinay. Sebon bin inen. Lemikian, subahat terwis abis itenged ungsud nan si inin me pong tinay. Gay manjari ungsuran no dendehin, duk iya ne, gay ketawahan no bang ina ungsud nen. Gay katawan bang ina ungsud nen. Yene majhul. Gay katawan bang ina ungsurin. Ga niya tinaat bang ina ungsurin. Upama may kinawin. Pamakawin kune kau anak kuin inen. Ine delem belosanulu. Sumiyaan gay manjari ungsurin si tenged samiyaan. Nabangko me delem belosanen toothpick. Bangko me delem belosanen bagid later do. Bangko me delem belosanen upama me miaan katas atawakan pinain. Pemekewin kune kau pie delem pitakan ulu.
Nabang ko may jaman masa, duman ke may metulay subul-subulin. Painte, bang may magpitaka, ngayon makirelated nan sinin, makirelate may nan sinin, ine pe men no pitakawin jaman tag na may subul, iyan kam, ko ito abahi ni kam. Duman ke may newspaper, duman ke may katas, may katalan, pe men no hadya sa ili, duk ba sa inisirembelo sa pinayaman, we tedding pitakawin. Nabang ko upama, miyaan, magpain upama, mangawinin, ungsod nun ine-ine delem pitakanul. Nabang ko upama, tabiya sa man may katastay, pen apu ukulay, ine mi an delem pitakanin. Masay pag-ungsurin. So, gay manjari. Gay manjari ungsurin banggi kineteuhan. Atawa isab, iniya kawe ukulep pa, naiungsud kun. Para kalagay ni ketauhan no bang tekesua ke kawe numelep pamyaan. Ada kala may sikelepahan na maglibid antag-antag. Usbuno ni pinayma na nawe, umiyaan, ungsud dun kapaw numelipam yan. So, gayman manjari majhul. Bang parkalagay kinetauhan, parkalagatan, tan may kapaw lepa upama may pag-ungsud nun. Tantunin teed, gaymyaan makajari. Majhulan. Atawakan pinain, ungsurante kew duksin. Ungsurante kew duksin. Saga tinugila bang piye sin kanen. Naakante kambang inelan sin 25 sin manjari inalenan sin. So bang upama tayma no iyan pen no pag-inungsuran no duksin. So ada kala pinagawa nen 25 sin. Maka siya kita. So, hangkan gay jinari. Atawakan, ungsurante kayo duk badyo. Di kitawan bang badyo ini. Bang badyo ta lengen, bang badyo mian pandak lengen, bang badyo gas, diesel, atawakan bang badyo jual mura, atawakan badyo jual hunit. Bagay duwe bayuan badyoin. Isa nen jual mura, atawakala jual hunit. So, bang upama, may gay kitauhan ungsurin bang ine, majhul iye. Gay ta alabala bueno, gay miyan manjari si syarate may umat Islam, asal subay teed tugila. Na bang upama niya ngawin sa hili, pain ne pamakawin kuneka usit ti Fatima, ungsud nen samyaan. Ungsud nen kabe melepali. Ungsud nen kabe melepamyaan. Atawakan ungsud nen ipun. Gay katawan bang ipun sine. Atawakan ungsud nen badyo. Atawakan ungsud nen sinad. Gay katawan bang piyasin. Wajaba mahrul mithil. Nisisita wan siye sahi kawin lay. Sumagwa subay iye inungsuran iye ne ungsud magtalip duk iye ne anu nalay. Pinayaman. Korwen sini lay. Pinayaman level-level dendelay. Bang upama budyang siyaman ungsud nen silahat miyan. Bang upama pente bitupoka siyaman ungsud nen silahat miyan. Bang upama balupoka siyaman ungsud nen silahat miyan. So tinuhutten bang ine mahrul mithillay ine ungsud magtalip duk iye silahat miyan. Pegge ungsurin gay kitauhan bang pesin. Ungsurin gay kitan bang badyo ine. Ungsurin gay kitan bang maihayep ine. Na sube samyaan ine pengungsud teyehin mahrul mithil. Iene ungsud magtalip duk ielay dilem kauman man ene binetadwe me syarali. So ini no hukuman nin. May pong tinahangkan na pen ko. Sitenged ungsud kailangan chube inin nisisitate. Kailangan chube kineteuhan. Bang upamanen inungsuran duk me haram. Parkala haram. Bang inungsuran duk parkala haram. May pong tinai. Iyan parkal haram gay manjari pag-ungsud. Inungsuran den duk tuba. Atawakan inungsuran duk bawi. Atawakan harga bawili. Atawakan inungsuran duk may asu. Tebiya sa amyan Iyan may haram yan kemon. Nagay miyaan manjari may pong tinai kalasahan. Pegge haram ungsurin. Gay man ke pingeddoan na kemong paatan. Ungsuran nuruk parkal haram, ungsuran nuruk binatang haram, ungsuran nuruk kekayaan haram, kapanyapan haram. Game yan manjari. So niya,
niya lai paasekan cincara, subay ginentian ungsud miyaan. Subay ginentian iyene ungsud miyaan, jadi amban iyene perkala maharam lime pong tinai kalasahan. Nabang upama ginantian painteruk may haram, perkala haram, miyaan, kailangan ito. Kailangan ni mahrul misil. Bang may ungsud nen amban may haram may pong tinai kalasahan. Miyaan, painte, mahrul misil. Bang haram iyan na ungsud nen, kailangan do'y sabsuway inungsuran, iyan na magtalip duk ungsud ne bang ine pegbetaran may syarain may pong tinai kalasahan. So, bang upama niya palang kaamban syara, dialem lahat tebi, syara may binetad dialem lahat tebi, mang niya dapat yung tinuhot. Bang may makahap, duisab, iyan may syara dialem lahat, ten may pong tinay kalasahan. Do kita bigay sasew, do kita bigay miyaan mura maglaylo, na syubay tuhot tebi mashap, bang magtutot syara kita may pong tinay. Napagyabang kaniya-kaniya no ket syara na useless syara iyan na binetad may kinakuraan tebi iyan. May brad na bang ako mas dapat syubay kita binhutsi waliul amr pen Allah Ta'ala ati'u Allah wa ati'u Rasul ulil amri minkum, magtaat kam si Allah, magtaat kam si Rasul ni wa ulil amri minkum, duk iyan na pain na miyaan bang iye duk iyan na pain na nekura melu dilem lahat min, so nekura syubay tagtaatan tebi bang niya na betad de gana dapat syubay kita bi pepuas pege tarak kita bi magtaat iyan na si men nekura inin pandak bisara. Nasabang petek ka isab, wesab gay sinduehin painte miyaan, mekepikil pasape amban may peg-isunan miyaan, anak ilu, pong tinai, pege, problemahin bang si sindue, tinuot. Sumaguha, bang umatag na isab pakaradyanin si anak si Mayor upama, si anak si Kap, atawakan si anak pusina-sina na nakura, yene bakas maghinang syara'ley, na siya na isa bumul dem buwa, miyaan mamangga, yene syara' bakas binettad dili. So tepnen, bang upamanin yene syara'in binettad, subay uniform kemon, chaliro ang bandiawaan, chaliro ang bandiataan. Nasa pagaway sabtao, pasape, sinduehin ang bansyara, yene binettad dili, bang upama ko may kita miskin okay ro pinantuot ta siya ramen. Sa pagtaawat na kaumatagan may magbetarin isab na niya wakture siya na isab may mangga iyan na siya bakas binetable. So inin may pong tinai kalasahan hangkanep may antikite ku gay tanto may sinduhin may magtuot siya pag pinain penuhutanin do imam peneutanin tebiya siya miyan isab. So, bang kita magbetad syara upama sa inin, pagi alam mo na pinaman may masalihul mursala, iyan na may ganta pengunto dilem kauman, gay pagsusunan din, gay ro magsusun, may miskin-miskinin, gay ro magsusun, iyan na madaya-dayahanin. Bang upama, miyaan, kailangan siya pinagbidda. Narukge magsusun madayahan nuk may miskinin. Ambat niya, syara pinahin sa miyan, ungsun din bang may niya, atawakan bang may nursing, bang may dayahan, atawakan bang may miyaan educated, bang may master, siya miyan ungsun din bang upamali, kome akulay lorong-lorong. Bang may upama kome akulay, pentega niya tanto ineddo amban ako. Siya miyaan, nagbetad syara kita siya. So, ala kulli hal, inin tarabahu me kenakuraan inin insyaallah bang panisab tinaupikan ine me kenakuraan ten mian si kemon makahap dilem kauman insyaallah subhanahu wa ta'ala sumagwa insyaallah kemon me binettad dayan asal ganta makahap kiteruin me brad me pong tinay. So alhamdulillah iteddo tamban me hukuman sin ungsud ga pilaypan kemon sumagwa ihad jaman tinaat kun me importantihin. So magsyukur si Kam Kemon, murah-murahan ni ated dobi. Si salung-salung itu pasalan iene ungsud miyaan. Naruk ne kamgi inakakahan. Ketawahan bibang ine syaranen, ketawahan bibang saing bentuk bandingan Islamin iene si ungsud inen miyaan
Nakaam ne ko magtampat pikil si tenged iyan ni parkalalay. Puasam bani salam dua si kaam kemon, antag-antag ni kamlahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.